Myntri Rangbahduh Narendra Modi haka arpu pratarik yayong ula pli patba riu tli ki indoor cricket academy jong ki jilla ka than chatai lammi ngi kari India haka jingelang patba bala penlong hagang tok lengba ka online streaming. Na pedeng kini ki jilla ka Meghalaya Cricket Association kala yo ya ka indoor cricket academy ka Madan Madan Kurkalang Ribhoi district. Na lor ka Meghalaya ki wepat ki jilla ki balaya so ya ka project Shillong ka Sikkim, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh bat Manipur. Lapan bena kamang pisa bantai ya kini ki indoor cricket academy kala kot syaka arpulai klur tengka ka way. Ka jingdon jong kani ka jaka kilan met Meghalaya kan wanra ka jingerap ka bakraw ya ki Samla ya lek kai cricket namarkin yo ya ka jaka ka biang ban kilan met bat pentibet ya lade wat haki por slam. Kani ka jaka hikai ya lek kai cricket kan ya rap ban kentiu ya kani ka jingele kai hakaleng ka jelaba ro ka way. Hakani ke indoor cricket academy an penbiang ru ya ke swimming pool ka gym ka badon ni ki kor kilan met ki batbit ke indoor practice pitch bat baro ki jingdon kam jong ki Samla ya le kai. Habakran Shakila Pathai Khubor u Vice President ka Meghalaya Cricket Association MCA ba Rajiv Bare. Ulapan pau ka jingero bat jing sngongu yo Myntri Rangbahduh kari u bala pli pat ba ya kini ki jaka. Ula ai jingero ru ikinong yalam barim ke MCA ki bakentup ya unaba batar charji bat uba gedian kharkongor ki bala no senyang shibun ban pen urlong ya kani ke project lembat u secretary ba regional kharkamni. Nakaliang President ke Shillong Cricket Association ba McDonald Sawian dekot ke ground searching committee ke MCA ulaya thu ha ka basdang latmu bantai ya kani ke academy ha polo. Henry namar ke jingrit e ke jaka lahaban war chawaipat. Hadian ka jingjurip ya kumba arpau tiri ki jaka. Ka dorbar shnong lumbat club hoi rembong kala ai sngob ya ka Madan Kurkalang bat laya soy sos kular ban pendon kam ya ka hadu san pausnem. Haka jingelang patba ka balalong Madan Kurkalang ban sakhi ya kani ka jingpli patba ladon lang u president ke MCA James PK Sangma u honorary secretary ba regional kharkamni bat ki wei de kinokit kam jong ki cricket association na keleng ki district jong ka jilla.